салому алейкум бинандагони гиромӣ. нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборот телевизиони тоҷикистон манзури шумо менамоем. дар студия бо шумо марҷума шарипова. дар дораи иҷрои дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти татбиқи сифатнокии лоиҳаҳои хурду бузурги сохтмон, таҷдид ва навсозии роҳҳои дорои аҳамияти ҷумҳуриявию байналмилалӣ, вусъати корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, рушди соҳаи кишоварзӣ ва тақвияти корҳои соҳи мустаҳкамкунӣ, сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои минтақаи Бохтари вилояти Хатлон бо рафти корҳои сохтмонӣ و نوسازی انشاءات راه و نقلیات و کشاورزی صاحب مستحکم کنی شناس شد. گزارش همکاران ما. нахуст сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода аз раванди корҳои сохтмонии эстакада дар майдони Абуалӣ ибни Синои шаҳри Душанбе дидан карданд. Эстакадаи мазкур дар доираи амалишавии лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе Турсунзода сарҳади Узбекистон сохта шуда, муҳлати корҳои созандагии 2 сол муайян шудааст. Дар сатҳи дуввуми эстакада роҳи давродаврие бунёд мегардад ки ҳаракати нақлиёт дар он тавассути чароғакҳо идора мешавад. Дар сатҳи сеюм бошад аз самти шарқ ба ғарб купрук ки дарози 122 метро ташкил медиҳад мегузарад. Дар лоиҳаи мазкур сохтмони роҳҳои зеризаминӣ низ барои роҳгузарон пешбинӣ шудааст. ҷиҳати анҷоми корҳо дар иншооти мазкур 377 нафар сохтмончӣ ҷалб гардида 81 техникаи махсуси роҳсозӣ истифода мешавад. Сипас сарвазири мамлакат аз рафти татбиқи марҳилаи аввали лоиҳаи сохтмону навсозии шоҳроҳи Душанбе Бохтар шинос шуд. хотиррасон мешавем ки татбиқи лоиҳаи марҳилаи аввали корҳои сохтмону навсозӣ дар ин шоҳроҳи байналмилалӣ 3 сол муайян шуда, он бояд то моҳи октябри соли 2020 мутобиқ ба талаботи меъёрҳои байналмилалӣ роҳсозӣ анҷом дода шавад. корҳои сохтмонӣ дар ин шоҳроҳ дар доираи иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вусъат бахшида шуда, айни замон 200 нафар мутахассис бо истифодаи беш аз 100 техникаи соҳавӣ корро дар 35 мавзеъ идома дода истодаанд. 90% коргарон дар татбиқи ин лоиҳа аз ҳисоби аҳолии маҳаллӣ мебошанд. баробари мусоид гардидани ҳаво дар 50 мавзеъ корҳои сохтмону навсозии роҳ ташкил карда мешавад. мавриди зикр аст ки марҳилаи аввали лоиҳаи сохтмон ва навсозии шоҳроҳи Душанбе Бохтар 33,2 километро фаро гирифта, баъди татбиқи лоиҳа роҳ аз категорияи сеюм ба категорияи 1Б гузаронида мешавад. паҳнои роҳ аз 16 то 25 метро ташкил медиҳад. фармоишгари иншоот маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳои вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон, машваратчии байналмилалии ширкати машваратии Кокси Олмон, машваратчии маҳаллии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Автострада ва пудратчӣ корпоратсияи сохтмони роҳҳо ва купрукҳо Синзиян Бейсин мебошад. ҳамчунин сарвазири мамлакат бо рафти корҳои сохтмонию навсозии марҳилаи дуюми лоиҳаи сохтмону навсозии роҳи автомобилгарди Душанбе Бохтар шинос шуд. марҳилаи дуюми сохтмони ин шоҳроҳ 39,6 километро дар бар гирифта, мувофиқи лоиҳа дар ин қитъа сохтмони як пул, 46 адад қубури обгузар, мавзеи чорвогузар, 18 адад истгоҳ ва 3 адад гузаргоҳ сохта шуда, роҳ ба категорияи якуми роҳсозӣ мутобиқ гардонида мешавад. айни замон дар ин қитъа корҳои омодасозии роҳ идома дошта, мувофиқи нақша бояд соли 2021 мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. сипас сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо корҳои ободонию созандагӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, тадбирҳои соҳил мустаҳкамкунӣ ва кишоварзӣ дар шаҳри Бохтар, ноҳияҳои Хуросону Кушониён, Дӯстӣ ва Ҷайҳун шинос шуд. таъкид кардан ба маврид аст ки дар ноҳияҳои минтақаи Бохтари вилояти Хатлон раванди корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ бо ҷалби сокинон идома дорад. бояд гуфт ки хавфи обхезӣ дар ин минтақаҳо хеле зиёд аст ва ҳамасола бо сабаби баланд гардидани сатҳи оби дарё, аҳолӣ ва иншоот дар ин минтақаҳо зарари зиёд мебинанд. аллакай маҷрои об ба манзилҳои истиқоматии сокинон наздик шудааст ки хатари хеле зиёд дорад. вобаста ба ин сарвазири мамлакат аз масъулон талаб намуданд ки дар ин самт ҳарчи зудтар чораандешӣ карда, ҷиҳати ҷалби сармоя ва амалӣ сохтани лоиҳаҳо чораандешӣ кунанд. зеро тадбирҳое ки айни замон ҷиҳати пешгирии хавфи обхезӣ амалӣ гардонида шуда истодааст, наметавонад ба пуррагӣ дигаргуншавии маҷрои оби дарёро пешгирӣ намояд. дар самти соҳаи кишоварзӣ бошад, хоҷагидорони ноҳияҳои минтақаи Бохтари вилояти Хатлон таҷрибаи зиёд дошта, саҳми онҳо дар яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ бузург аст.
кишоварзони минтақа парвариши лимӯ, қулфинай, картошка, карам ва дигар намуди маҳсулоти ниёзи аввали сокинонро ҳам дар гармхонаҳо ва ҳам дар зери плёнка бароҳ мондаанд. хоҷагидорону кишоварзони вилояти Хатлон барои ба даст овардани ҳосили баланд аз таҷрибаи пешрафтаи соҳаи кишоварзӣ истифода намуда дар таъмини бозори истеъмолии мамлакат бо маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ нақши назаррас доранд. сарвазири мамлакат аз масъулони вилояти Хатлон талаб намуданд ки барои хоҷагидорону кишоварзон ҷиҳати боз ҳам рушд додани соҳа ва барои содироти бештари маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ имконияти созгорро фароҳам оваранд ва баҳри иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми имконотро самаранок истифода намоянд. Самандар Искандарзода, аҳли дини карим аз вилояти Хатлон барои барномаи иттилоотии ахбор. идомаи ахбор. истифодаи ҳар техника талабот ва меъёри муайян дорад. безарурат набояд аз телефони мобилӣ истифода кард. табибон исбот карданд ки ҳангоми аз 10 то 60 дақиқа тариқи телефон суҳбат кардан организми шахс бояд барои барқароршавӣ 8-14 соат истироҳат кунад. тавсиёти бештар дар гузориши Манучеҳри Сулаймон. бо истифода аз телефони мобилӣ ҳамеша бо нафароне ки ба мо наздиканд дар алоқа шуда, новобаста аз он ки ӯ дар кадом гӯшаи дунё қарор дорад тамос гирифта метавонем. албатта ин хуб аст, аммо телефонҳо хусусияти зараррасонӣ низ доранд ва дар натиҷаи истифодаи аз меъёр зиёди он оҳиста оҳиста ба саломатии инсон зарари худро мерасонад. зарари телефон ба инсон ин якум ба системаи шиновоӣ ба хароб гаштани системаи марказии асаб ҳатто тонобиноӣ оварда мерасонад. таъсири манфие ки дар охир оварда мерасонад метавонад ба бемории саратони майнаи сар, яъне ки ба узви босира, узви шиновоӣ оварда мерасонад, ҳатто то кару гунгӣ ҳам оварда мерасонад. бояд зикр намуд ки истифодаи зиёди телефони мобилӣ касро ба пастшавии рӯшноӣ дар чашм, дарди сар, чархзании сар, хасташавӣ, паст шудани фаъолнокӣ оварда мерасонад ва ҳамчунин хотира ва зеҳни шахсро коста месозад. мутахассисон иброз медоранд ки ҳангоми хоб телефони мобилӣ бояд дар масофаи наздик гузошта нашавад. ҳангоми хоб яъне ки дар таги сар, таги болиш истифода мебаранд ки ин оварда ба бемориҳои гуногуни системаи марказии асаб ё ин ки дил, шуш, гурда оварда мерасонад. инро бояд на кам аз 1 метр то 3-7 метр аз худ дур кардан дар кор. имрӯз кӯдакони хурдсол ва мактаббачагон низ аз телефони мобилӣ истифода мебаранд. онҳо телефонро на танҳо чун воситаи гуфтугӯӣ, балки бештар барои бозӣ истифода мебаранд ки чунин истифодаи телефони мобилӣ ба хирашавии чашм оварда мерасонад. хирашавии чашм аслан нишонаи пиронсолист, лекин синни хирашавии чашм имрӯз поён рафтааст. табибон мегӯянд зиёдан ҷавононе аз хирашавии чашм шикоят мекунанд. организми кӯдак ҳангоми истифодаи телефони мобилӣ бештар аз калонсолон зарар мебинад. кӯдак зуд хаста шуда рӯҳияш устувор мегардад, дар натиҷа зуд асабонӣ мешавад. ҳатто ҳолатҳое мешавад ки волидайн барои машғул кардани фарзандон бо бозиҳои гуногуну тамошои филмҳои тасвирӣ аз телефони мобилӣ истифода мекунанд. тибқи моддаи 8 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ба муассисаҳои таълимӣ бо худ овардан ва истифода бурдани телефони мобилӣ манъ мебошад. пас волидонро зарур аст ба фарзандони худ тарзи дуруст истифода бурдани телефонро фаҳмонанд, зеро он ба саломатии насли ҷавон зарари ҷиддӣ дорад. Манучеҳри Сулаймон, Меҳрӯзи ҷумъа, ахбор. ҳамасола дар ҷаҳон дар натиҷаи истифодаи тамоку миллионҳо нафар ба ҳалокат мерасанд ки аз ин теъдод беш аз 1.5 миллионашро занон ташкил медиҳанд. истифодаи сигор инсонро ба бемориҳои рак, шуш, дил ва асаб гирифтор карда ба иқтисоди оила низ зарар мерасонад. гузориши Зоишои Тағоимурод. дар Тоҷикистон 20% истифодабарандагони сигарро мардон ва 0.4% дигарро занон ташкил медиҳад. 1% истифодабарандагони сигарро писарон ташкил медиҳад ки ин нишондиҳанда нисбат ба занҳо бештар аст. узви наврасон, кӯдакон ва занон инҳо ҳассосияташон ҷудо баланд аст. агар марди калонсол агар 1-2 сигарет ба ягон таъсири манфӣ нарасонда бошад, лекин наврасон ва кӯдакон ба занон ба ҳамин 1-2 дона сигарҳо аллакай таъсири манфӣ мерасонад. барои ҳамин ин ташвишовар аст. тибқи як назарсанҷии ғайрирасмӣ ҳамарӯза дар яке аз марказҳои савдои пойтахт беш аз 20 қутии сигор фурӯхта мешавад ва бештари талабгорони сигор ҷавонон мебошанд. агар нархи миёнаи як қутии сигор 6 сомонӣ бошад ва он дар як рӯз истифода гардад, дар як моҳ истеъмолкунандаи сигор 180 сомонӣ сарф менамояд. вақте ки кас ба сигаркашӣ сар кард, ба ҳамин вобастагӣ ба никотин пайдо мешавад. агар имрӯз шахси сигаркаш 1-2 сигар дар рӯз кашад, рӯзҳои оянда
از سببی که با نیکوتین وابستگی پیدا می شود سیگارکشی مقدارا زیاد می شود. استفاده تماکو خصوصا سیگار شخص را عاقبت به مرگ آورده می‌رساند. نفری که دائما سیگار را استفاده می‌کند طبق تحقیق عالمان سوحه تندرستی به بیماری‌های رگ، شش، دل و عصب گرفتار می‌شود. سازمان عمومی جهانی تندرستی اطلاع می‌دهد که بر اثر استعمال تماکو در 6 ثانیه یک نفر نابود می‌شود. بیماری‌های سرطان شش‌ها در شخصانی که سیگار می‌کشند نسبتاً بسیار هستند در شخصانی که سیگار نمیکشند. وقتی که بیمار شدید یا که بیماری گرفتار سرطان شدید یا که بیماری مزمن ابستراکتیو شش‌ها شدید، این علاقه بیماری هایی که با طبابت خیلی مشکلی میارد. با مقصد پیشگیری بیماری‌ها و حفظ سلامتی اهالی، سال 2011 در کشور قانون جمهوری تاجیکستان درباره محدود نمودن استفاده محصولات تماکو به تصویب رسید. در نتیجه سقوط در مرکز تمرین بازی فوتبال کلوب فلامینگو برزیلیا 10 ورزشکار نورس به هلاکت رسید. بوریشل و آبخیزی در یکی از منطقه‌های پیرو باعث مرگ 10 نفر گردید. شرح خبرها از خارج مملکت. در یک کنیانگشت جمهوری آفریقای جنوبی ترکش رخ داده، آن سبب ریزش جنس‌های کوهی گردید. بر اثر حادثه 6 نفر هلاک شده، قریب 20 کس دیگر در داخل کندر ماندند. معین کرده شده است که فعالیت کنی انگشت 4 ماه قبل منع کرده شده بود. با گفته کارمندان مقامات پلیس، هنگامی که گروهی ساکنان جهت ربودن ناقل‌های میسی وارد کنی انگشت شدند، در این وقت ترکش گاز متان به عمل آمده است. کارمندان خدمات مربوطه برای پیدا کردن بینشانگشتگان با تکنیک‌های مخصوص فعالیت دارند. در یکی از منطقه‌های اهالی‌نشین پیرو بارشات سبب آبخیزی گردید. در نتیجه آفت طبیعی 10 نفر به هلاکت رسید، چند کس دیگر جراحت برداشتند. از آبخیزی شدید حاصل بیشتری زمین‌های کارم نابود گردیده است. طغیان آب خط‌های انتقال نیروی برق را کارناشایان کرده، ساکنان از استفاده برق محروم ماندند. در نتیجه بارشات 10 منزل استقامتی در احاطه آبخیزی قرار گرفتند. کارمندان خدمات داخلدار ساکنان زیر خطر آفت طبیعی قرار داشته را به جایهای بی‌خوف می‌کشانند. آبخیزی بر راه و پل‌های نقلیاتگر نیز ضرر جدی رساند. در جزیره سوماترا اندونزیا وابسته به فورازنی ولکان، ساکنان چند دهه مجبور شدند که منزل‌های استقامتیشان را ترک نمایند. کارمندان خدمات نجات‌دهی به ساکنان کمک می‌رسانند تا آنها سر وقت به منطقه‌های بی‌خطر کوچ بندند. ولکان باعث بسته شدن راه‌های نقلیاتگردی دو منطقه اهالی‌نشین گردیده است. در این رابطه عملیات کوچانیدن ساکنان توسط راه آبی صورت می‌گیرد. در حدود اندونزیا قریب 300 ولکان فعال به قید گرفته شده است. در بیمارخانه مرکزی ناحیه باباجان غفوری ولایت سوخت برای بهترسازی صفت خدمترسانی به اهالی کارهای تعمیر و نوسازی و مجهزنمایی به راه مانده شده است. شعبه جراحی بچگانه از تعمیر کل برآورده شده، برای قبول و بستری نمودن بیماران شرایط فراهم آورده شد. گزارش محمود احمدزاده و الیاسی باباجان. شعبه جراحی بچگانه بیمارخانه مرکزی ناحیه باباجان غفورов از سال 2000 بعد جدا نمودن از شعبه جراحی کلانسالان فعالیت دارد که دارای 22 کت بستری می باشد. وابسته به طلبات و پیشرفت زمان بهره بهترسازی شرایط خدمت طبی به بیماران در دایره آمادگی ها به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، همه حجره های شعبه جراحی بچگانه با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و ناحیه باباجان غفورov از تعمیر کلی برآورده با تجهیزات نوی زمانوی تامین کرده شد. شعبه از 8 حجره های معاینه، انفرادخانه، حجره های نگاهداری خلار، زخمبندی تازه و فسادی، حجره کار دختران، حمام و آشخانه عبارت بوده. برای کارهای تعمیر و از نوسازی 333556 سامانی مبلغ صرف شده است. امروزها بعد تعمیر در همه 8 حجره های شعبه جراحی بچگانه شرایط ضروری کار و طبابت فراهم آورده شده است. بغیر از این شرایطی که مهیا کردن، باز بسیار تجهیزات زمانوی هم نیز به ما دسترس شد و این البته از جانب بیماران هم یک خرسندی کلان است که برای اونها چنین شرایطی خوب برپا کرده شده است. خبری مسئولین بیمارخانه ابراز داشتند در شعبه در یک سال زیاده از 400 تشخیص های گوناگون و عملیات جراحی بیماران گذرانیده می شود.
در شعبه جراحی ریکانستروکتیوی برای بیماری‌های راه پیشاب، ترمیم‌گذرانی پوست و بیماران سوخته، جراحی‌های کلان‌هشت به عضوهای کاواکی شکم و قفس سینه، جراحی‌ها به کودکان دارای نقصان‌های مادرزادی عضوهای هاضمه داشته و غیره به راه مانده شده است. امروزه شرایط‌های مهیا گردیده امکان می‌دهد که سطح و صفت خدمت طبی، معاینه و تشخیص سریع و جراحی‌های مشکل در شعبه با رعایت قاعده‌های طبی معاصر صورت گیرد. در ناحیه خراسان دور نهایی آزمون دسترخوان آرایی برگزار گردید. در این چاره‌بینی بانوان ناحیه نمونه‌های خوراک‌های ملی را به معرض گذاشته، همچنین هنر خود را در آرایش دسترخوان نیز پیشنهاد هیئت حکمان گردانیدند. گزارش از ناحیه خراسان. در ناحیه خراسان ضمن برگزاری این چاره‌بینی فرهنگی و تشویقاتی جوان دختران و کدبانی‌های صاحب هنر از همه جماعت‌های شهرک و دهات، مؤسسه‌های تعلیمی و کارمندان کارخانه و اداره‌های ناحیوی با آمادگی همه‌جانبه اشتراک نمودند. طور ابراز گردید تدبیر مذکور از جانب بخش دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه خراسان راه‌اندازی کرده شده. در آن زنان و بانوان با پیشنهاد ده‌ها نامگوی طعام و خورش‌ها و بیشتر محصولات نانی بار دیگر ثابت کردند که با خرج نه اونقدر زیاد میتوانند دسترخوان ایدانه و توی مرکه‌های خویش را خیلی ماهرانه و زیبا آرا دهند. مقصد از تشکیل نمودن چنین چاره‌بینی‌ها و آزمون‌ها این پیش از همه در آن است که امروز میتواند زن تاجیک دسترخوان خود را با محصولات‌های طبیعی چنین کم خرج و زیبا پیشکش مهمانان کند. مهم است نسل جوان را برای در حیات مستقلانه در آینده سفربر کردنشان و آموختن چنین مهارت‌های ملی و چنین دسترخوان ملی را گستردن و آنها هدایت کرده می شود. از نمایش آزمون امروزه بانوان با تجربه و دیگر مهمانان دیدن کرده ابراز داشتند که برگزاری این قبیل آزمون و چاره‌بینی‌ها در سمت رشد عنعنه و هنرهای ملی و مردمی، تقویت یافتن هنر و مهارت کدبانوگی بانوان و آموزانیدن جوان دختران مساعدت کرده. از جانب دیگر برای برگزاری توی و معرکه‌ها در دایره طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها روانه گردیده است. ما اینجا همه محصولات دهقان را نشان دادیم در دسترخوان خود که از خدمت دهقان چنین دسترخوان‌های پر محصول تشکیل کرده می شود. این گونه چاره‌بینی‌ها خیلی منفعت